Gdje si sad, kukavica? Znači, slažemo se oko jednog. Ovo završava sad. Ne razumem. Šta je sad ovo? Gdje su? Tamo gore. Gdje? Višnja. Ha! Nisi pazio. Ivo, šta radiš ti? Zaustavljam tvoj zli plan. Puštaj brže na 3. Svi na 3, 1, 2, 3. Nanošaka. To nisam vidio od kako sam mrzio gledat Green Lanterna 2011. Dugo sam ju čuva za Pandakuan, ali ga ove godine nije svit.